Shalom, selamat pagi Bapak Inang nolongan ibagas Tuhan Yesus Kristus. Paima ijaluhita ligapan siganu pari bani panurang sogot nerion pasada hita huruf tamar tonggo hita. Puji-pujian tadi makasih sombak penur nami bamu Tuhan. Bani panurang sogoton puh hanami ibagas malas niugo. Pos do uhur nami. Ijaluhan nami haganupan. Osa haguluhan, guguh na baru, sunai pikiran na baru, apa malas niur na baru, pita halani hidup niurmu. Ase, ibagas na silipukah kanami, orja nami sa ganjang niyon. Hidup iham hanami, toreng ham hanami, maritikon ni hatam. Ase barang ape, nasiur orja honon nami, tong marunculan bani hatamu. Ibagas guran na kumuto Yesus Kristus Tuhan nami. Jalama nami rapakon tonggo namyon. Amen. Bapenang nolongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Ijape na siyang marian bani panurang sugot nyarion. Naboy isisehan nami. Marhitihon ni channel YouTube on. Rigapan sigano pari bata bani panurang sugot nyarion. Sabtu tanggal 10 siang Maret tahun 2022. Aima tersurat bani buku 2 Korin bindu sada ayat 20. Nah makatahon sonon. Ay sagala bagah-bagah ni nebata marhitehon sido ay saut. Halani ay marhitehon sido hita makatahon amen. Bahen hasanapon ni nebata. Somal doai ibagas perguduhan ta siganu pari Bapak inang nolongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Sanggah dak danak isukun orang tua ma nyombah ni. Ahadu cita-citamu duk si bagal holiham. Apa cita-citamu? Ahadu surah-suramu gabi ahadu holiho duk si bagal nini. Janah tu maragam mabalos tene. Bain hita malobe balos ni aima. Au holi angko do mabagal holi. Gabe dokter ma au. Nini nasiul gabe dokter. Au gabe tentara ma. Nini nasiul gabe tentara. Au gabe pandita ma. Nini nasiul gabe pandita. Pakon nalikan use. Totu Bapak inang nolongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Duko si marbagal nyomba ay. Janah suku-sukun ni ay ma. Rado marubah. Surah-surah ni ay atap cita-cita ni ay. Ratene. Artinya ay. Anggo sangga dakdanak isukun. Gabi aha mo huli duko si bagal. Gabi dokter. Nini. HP. Marhitehon ni situasi, kondisi, duko si magodang, janah tamat mamarsikola, tamat makuliah, HP, lang gabi dokter. Toto, suku-suku ni Bapak inang nolongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Gabi mandole do anak nok kanayay, nyombah nok kanayay, halani, lang saut surah-surah ni ay, lang tercapai, cita-citanya ay. Ijon mabapay ng nagati jupa ibagas parguluhan ta. Gati tumang duha ni ibagas parguluhan taon. Ito tapkon hita sa dahorcha. Ito tapkon hita sa dasura-sura. Tapi hasil ni buah ni rado tene langsongon na isurahon hita. Langsongon na dop ito tapkon hita. Ibagas rangkianta. Totu. Sonado hita. Mandupakon haganupan. Parguluhan. Asiboy inidah kita. Bahasa ibagas parguluhan taon. Rado tongon surat-surat tamalubah. Tapi dingat kita ma. Anggo hasatiaon ni nebata. Seng ongga marubah. Ibagas parguluhan taon. Rado marubah. Cita-cita tak. Tapi anggo partolong ni nebata ibagas perguluhan taon. Lang ongga marubah. Ay maase maningon buhay do kapeni ididak kita.
Porini PHP ini merubah-ubah na masa ibagas perguluhan tahun. Tapi anggone bata seng ongga merubah holong ni uhur ni hubata. Totu marhitehon ni aima babenang nilongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Porini pesipata merubah-ubah. Baik ay panorang, musim, bahkan suasana perguluhan edo pakon hita ibagas perguluhan taon dingat kita ma. Bahasa langadong na boy manlanglangi hasa saut ni bagah-bagah ni nebata. Sonado bagah-bagah ni nebata. Gabi talar ibagas perguluhan taon aima marhitehon ni Tuhan Yesus Kristus. Artinya ay maningon duhya tenger hun urta. Jangan maningon porsaya duhita. Bahasa itu ngatongan ni perubahan-perubahan na masa ibagas perguluhan taon. Tapi naibatado na patutapkon, naibatado na patuguhkon hasasaut ni sura-surani ibagas perguluhan tasigano pari. Halani ay maningon do tetap iparomban hita sura-surata hubani sura-surani nebata harosuh ni hurta hubani harosuh ni nebata halaniaha halani marhitehon ni Tuhan Yesus dohumani ibagas na mandalani gulu taon barani hita pak kita makatahon amin. Artini ay saut matongon songon na sinurahon songon na tinotapkon songon na iharusukon nebata ibagas perguluhan taon. Jana dingat kita matongtong. Aha pena ipasaut ne bata sura-surani ibagas perguluhan taon. Haganupan ay ibahen hita gabi onjolanta laho pasangapkon na bata. Marhasil diyang bata sekolah gabi hasangapon ni bata maay. Marhasil jumata gabi hasangapon ni bata maay. Jubah kita na sinurahon ni hurta gabi hasangapon ni bata maay. Jana porini petongon ibagas perdagangan ni guluh taon marubah-ubah na masa tapi sahalinari dingat kita ma hasa tiaon ni bata totap do ay mamambahin maningon totap kumani hita mangusihi sifat hasa tiaon ni bata ibagas perguluhanta sigano pare. Amen. Martonggo mahita. Terima kasih ma Bapa. Bani hatamu nadop manorangi apa pikiran nami. Lambin mangidah marhitekon ni mata ni hapor sayon nami. Por ini petongon marubah perguluhan nami. Rahoma marubah. Adop tinotapkon nami. Sunai egi surah-surah ni nami. Tapi pos do ukur nami. Anggo pangidopimu. Anggo pagkaholongimu. Anggo hasateonmu. Sing ongga marubah-ubah. Alanay acari hama nami huma. Ibagas na mandalani guluh nami si gano pari. Barang aha betongon na masa sidopak kono nami si gano pari. Malas nihur barang pusok nihur. Sing anjay. In mambayan nami. Marubah-ubah. Ibagas na manghirik konham. Ibagas Kristus Yesus Tuhan nami. Jalama nami rapakon tongko nami yun. Amen. Idop nihur ni Tuhan ta Yesus Kristus. Pakon holong ni ate ni nebata baba. Apa parsaura ni tondoy na pasing ma. Na makasomani na siyam haganupan. Amen. Oras mabata ganupan. Bapay nang nilongan ni bagas Tuhan ta Yesus Kristus. Selamat merakhir pekan mabata. Jana selamat menikmati panorang na istimewa marparsauran marhasadawan pakon keluarga ta. Jana selamat malam minggu ma hubata humani bani bot nyari. Shalom.